أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Vaahaka Dhekkumuge Hunaru Dhaskohddhey online course Ninmumuge Rasmiyyathu Sharafel Mehman Nishan Ghazi ke Izzat Kevelia Rais Al-Ustaz Mahmoud Abdul Qayyum Nishan Izzuddin ke Izzat Keveling Honorable Abbas Ibrahim Honorable Abdullah Sadiq Minister of Arts, Culture and Heritage Honorable Yumna Mahmood Ministry State Minister Muhammad Tariq Dhekkumuge Academy ke Rais Al-Falil Ashraf Ali Vaahaka Dhekkumuge class the Nangavada Vidari Sunkam Gawa Al-Falil Muhammad Nasheed Khan Aladi Al-Falil Ali Amir Academy ke memberuna Muazzafun Vaahaka Dhekkumuge Koge Emmeha Bavelinasha Mi Rasmiyyat ka Bari Wadanava Emmeha Izzaterina Mi Tarikhi Rasmiyyata Marhaba Danava Shukur Danava Ade Fura Bandhuga Academy Kuriya Gendam Fishi program toga Teren Zoom Mederiko Vaahaka Dhekkumuge Hunaru Dhaskohddhey Kohaka Lemberkamge Hunaru Dhaskohddhey Kohaka Navilyumge Masekat Badalume Geturun Sarkar Muazzafun Amaz Kogen Office Divehi Kenamga Kohe Best online Komigendani Kuriya Me Geturun Lemberkama Behegaturna Liunterikamge Bavettaka Liunterikamanga Samani Badaltaka Gulegaturna Ufattun teri liuma gulegotum forum tababa takrir tabisnivani kuriya gemusta
Mikostaka forum taka rajyege ekiyeki kamportakunna rajye beruga diruluwa faratakum bævervila vikan ufalak fahagako efaratakan nuhanu loibaeku shukurtannawa Arvind में मीरे मिफाहग कुरनी वाहक Dhekkumuge Hunaru Dhaskohddhey course Ninmumuge तारीखी रस्मियात Kirit Gurwan Barakatu mi Rasmiyyat Fashadini Kohge Bavere Kamgawa Amana binti Muhammad Ismail Tengoti vi Rasmiyyat ga Academy ge Faratum Wahak Furdakevum mi number Furham Kodebumang Academy ge Rais Alfalil Ashraf Ali Gari Huparang Adab Berkamay Karvurtannawa mi ufaluga algon menna bæveri wadagennawa mire rais al-ustaz Maumun Abdul Qayyum badayan devvi kami algon hitung amnek faanu hippuluga dive adabasha dive bahasha khasako Vaahaka Dhekkumuge fanna amnek faanu hippuluga loibbai ekamattaka adar warbudan haamwa kame tiya horiha bæveri innaves engene fada rais al-ustaz Maumun Abdul Qayyum ge zaamataki izaamatege iru eri komme duwahegga divehi bah khidmat koronu duwahe divehi adaba divehi bahuge khasako Vaahaka Dhekkumuge hunna fanna waragina masakkatake kuronu zaamatenge ekeke mubarakatenge ekeke sifaga adabi gotun kulaje bævirumuge fursat ginaddege mihunna libi adabi dadu ege furihama maanaga koshe hedi boduwe maamila meli folonu zaamate hen kamu mifada bodu masakkate mikahala gotaka daadi warakon aad virtual ko mihin kurevige limu ge midiya kami shakkenne gamak faana warbudan faaful korwane kamek kamang algonda visnoni ehmbima kohoge daris edwadagatuma ekiga algonda gamak faana dannawali vidalwi komhem visti ekantiwan koddevwanami ekang mattaka ewannek faana gama hituge adin emme fommenu nuhanu hitramaayko shukur dannawa den algonda mi rasmiyatu ge izzetter minister bayar wadannawa kami algon menne libe warabbodu ufale ekamanaga hippuluga mibawatuge kankama onna lobi mikama mihama wade wazirek haysiyatu ekanyenno khud Vaahaka Dhekkumuge fannal lobi kuravuma adaba bahuge kankama taka ekamanaga hippuluga wani waran aadaya khilaf kudune ufedifa mibawatuge kankan academy kuriya gendan ekamana devwa ehi tarikama devwa khayal fula mashwara algonda wani wara fahikamaka hen kamu honorable minister of this marhaba dannawa non ikhlas trikamaayko algon shukur dannawa ama hemme wuzarag state minister bifada kankan algon menna fahikod devwa abadume devwa lafafula kiwes mi kankan kuriyak gendan libe warabod bare mire amanik faanu sebe inne ekamattaka amanik faana wes non ihtiraamaayko algon shukur dannawa ti bæverinna ki mi kohoge zine Vaahaka Dhekkumuge fannan mi alada wonu binga amatiga den ganduwarta bina kurumaki tiya bæveringe kame e bingaluga matiga timanname bina kurani difutito nonnama ganduwaruto kandalani tiya bæveri
algon ekam me dukoldani tiya huriha bæveringa macca ekamu algon waahak mire kurukoldani mirege munasab ವಾಹಕೇಕಿ ಶಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಗೆ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಂಗ ಅಮರಿಕ್ ಫಾನ ದಿಫಾ ಖಾಸ್ ಲೋಬ್ ಬಾ ಅದಬ್ ದಿಫಾವಾ ರೈಸ್ ಅದುಸ್ತಾಜ್ ಮೌನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ವಾಹಕ ಫುಲ್ಕ ಮಾಮದ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಶಕ್ಕೆ ನ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮು ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ಕುರುಕೊಲ್ಲಮು ತೆಹರಿಹಾ ಬೇಫುನ್ನ ಸ್ವರ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರಿಕಮಾಕು ಬಾರ್ ವಡಾನೆ ವಿತ್ತಿ ಶುಕ್ರ ದನ್ನೋ ಅದ್ವಿ ಸಿಫಾರೆ ಮರಿಕ್ ಫಾನ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫರ್ ಕೊದ್ದಿವಾಕ ಮುಟ್ಟಕ ನುಹನ್ ಇಹ್ತಿರಾಮಾಯ್ ಲೋಬ್ ಬಾಯಕು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಶುಕ್ರ ದನ್ನವಾ مرحبا يا مبارك بعد أرسكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أكاديمية رئيس هذا ورا هتامر خبرك كي أرندان كاس مبادل كلانشوني أرمي المينستر هما إنترنت كودا مسألة دماغه كي أدي هما كل بدان نقدر نبي كي ඉරත් කරේ හැම මස්සල හල්ලුවී හවාක හමරින් නගුලි වටනවා ආද දැන් මිරස්මියාත් අරන්නේ හැම කුරියගෙන්දනි වාහක දෙකෙන් තෙල්කම්ගේ ෆන්න බලාලා තයාර කොෆාවා වීඩියෝ රිපෝට් හුරි හැබේ ෆලොවස් බල්ලවලවා දිවෙහි අදබුගේ වාහක දෙක්කොන් තෙල්කම්ගේ ෆන්නකි වරල්ලා ෆන්නේ mi fannu rajyega taragewamum agwet bayan korawamum giyul ustaz muhammad jamil didi li ulafave wahaka committee ge masekke feshumayku divehi adabiyat harakat revejje furtama fenigen diyai majallaike ar rafiqe dem fenoni committee ge memberun ge meduga wahaka dakkawam fettu itane amu mawlutaka wahaka dakka bahuskon ulum feshumaki eyye ege korimbes qanun hada majlis fada tantanga wahaka dekkawum ave namas aamu gotegga aamu mawlutaka wahaka dekkumen nove ekam feshoni edosor etange wahaka committee ge terege kuriya tibbe beflum debasse wadagen dekolverikam fedigen ulekam mihunna hiwedanati adi malege eggamuga hikifasta kurang hiyunuwa warge kamaka wati eru male bandargoy sarkaruge attiyatur rahman bodu nakola emme beflum wadagen tibbagen korabumun ende waran hunu bahstan algun hadange botte algun mennaki eru ebeflumge arihuga ulunu diye kiya kudinne ade eru hingi emme muhimu emme foriyae ko bahus korawun mawlutahuge tere mawluwe niharus algun hadange botte eitoe divehi anghenun lam bodan ekashige ba hedumaki divehi hedun bowol ali libas feedi roma hedunto faaskuri number hedunto ni mawluwe divehi adabu ege bedani veriyen neti firukemun vettemun teduwamun as 11 november nawastek haddiya ashek divehi rajyege devana jumhuriyage raisul jumhuriya al ustaz maumun abdul qayyum emani fan ga riyasi huwa kore maiku divehi adabal debigendi aadiya khilaf bahare ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗೆ ಕೌಮಿ ಮುಬಾರತ್ತಕ ಅತಳು ಮುಬಾರತ್ತಕ ಆಮು ಬಹುಸ್ತಹುಗೆ ತುರುಂ ವಿಫಣ್ಣುಗೆ ಫೈತ್ತ ದಿಯವಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗೆ ಫಣ್ಣು ದಿಯೈ ಕುರಿಯರ ಹೇದಿ ಬೊಡುವಮು ಎಮನಿ ಫಾಣು ಇಂದಿವಿ ಇಲ್ಮಿ ಗಸ್ತಹುಗೆ ಹಿಯ ಮಿಯದು ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಫೋರಾ ಫವಾಯರು ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ತಕುಂ ವಿದಾದಿ ದರಿಂಗ್ ಮಿಯದು ಕೌಮಿ ಖಿದ್ಮತುಗ ಸಾಬಿತು ವೆತಿಬಿಕಮಿ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬಿಕಮುಗೆ ದಲೀಲೆ කොම්මෙකස් ජමාන්ත ෆායිතෝමුන් ඇස් දෙහස් විහි අරුමෙනා බද්දල් කුරි කොවිඩ් නවාරාගේ නොරක්කාතරි වෛරහුගේ සෝබුන් මුළි රාජ්‍ය ෆොරබන්දුව එම්මෙන් ගේග මඩුකරන් ජීවන හිද්දති දවස්තකායකුග මිහිඳු තක්දීරු කුරෙහි උෆාවරි ඉත්තිෆාකකි රයිසුල් ජුම්හුරියා ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් සාලිහුගේ ෆන්නා සගාෆතා තරිකයා බෙහෙ වසාරාගේ වසීරක රයිස් අල් උස්තාස් මහමුන් අබ්දුල් කය්යම්ගේ ලොබ්බති දරිකම්බලුන් අල් ෆායිලා යුම්නා මහමුන් හුන්නෙවුන් ෆොරබන්දුවමකි අදබියාතු ෆුරම් දුවාන්ජෙහි කමෙන් නොන්කම එකමනා දෙක වඩාගේ वजीर इरशाद के दशुं दिवे भाग एकेडमी के हीवा के रईस अशरफ अलिया मुअज्जिफुं आलमी मिवबा के मायूस कं कोडा अडिको देवी फन्नियातु के तेरे ऑनलाइन कोर्स तो के जरिया नाविल लियोमा लेंग हेदुमा ऑफिस तो के मुअज्जिफुन दिवे भाग के फेमवर मतिकुरमा हिंगुनु कोर्स तकुं वाहक देख्कुमुगे हुनर दस्कोद्दिनुमा हिंगुनु कोर्स तकुं mi kosta hoga rajyege tafat kankolta kunna duniyage tafat kankolta hoga furbandu fatibi divehim baverive eki umuruge etan has divehinne divehi bahan ahulweri wamun diyai nuhanu ufaveri adabi javveka wahaka dekuntrikan daskoddinuma mehingono kohuga ekanivis umuron haingaharon feshkin fastols nohara demeduge hatar sateka haddiha haiddari warum baverive sateka addiha gadiruge filawal kurigen deifave mi kohuge mugarraki qawmi sanadtoge oniganda fetegota credit korefawa gota eklawalebunu wahaka dekumuge furtama koha bikami mi fannuga dibunu bodu kamiyabiye
ಮಿಕೋಹೋಗೆ ಮೊಗರರು ಎಕ್ಲವಾದಮ ಹಮ್ಯಾಂಗ್ ಕೇವಾ ದೆವ್ಮುಗ ಮಿಯೋಗುತು ರಾಜ್ಯಗ ಹೊರಿ ಮಿಫಣ್ಣು ಎಮ್ಮೆ ಫುಳಾದಾಯಿರಾಗ ಉಂಗಣ್ಣವ ದೆವ್ಮ ಮಸೆ ಕೊರವ ಎಂವೆರ್ ಫೊದ್ದೂಗೆ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಮುಳಿಂಗ್ ಹಿಲೆ ಸಾಬಹ ಕೊದ್ದೆವಿ ಮಸೆಕ್ಕೆಪ್ಪಳ ಅರಮುಂಗಣ್ಣ ಜುವಾ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಂತರಿ ಮುರ್ಷಿದ್ ದಾಲು ಬಂಡಿದು ಲಕೀಸ್ಟಾ ಅಲಿ ಅಮೀರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಮಸೆಕ್ಕೆಪ್ಪಳು ದಿವಿ ಅದಬಿ ತಾರಿಖ್ಗ ರಂಗ್ ಅಕುರುನ್ ದೇವಿಗಿನ್ ದಾಣಿಕ ಮಾಮೆದು ಎವ್ವೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ මියදු මිකෝහුගේ බෑවරින් අමිල්ල මාදරී බහෙ ලිබ්මකී දිවෙහින්ගේ ෆහරුවරි කමුන් ෆෙෂගෙන් ෆුරිහිම සිහතිගේ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಗೊತಕ ತಿಮಾವಿಶಿಗೆ ಬಡತಿ ಮಸಲ್ತಕ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಮಸಲ್ತೋಗಿ ತೆರೆನ್ ವಗು ಫಾರಿಫದ ಹಸ್ಸಾಸ್ ಮಸಲ್ತೋಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಕೌಮಿ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗೆ ಬೇನು ಹೆಫಿಗೆಂದಿಯ ಜುವಾಂ ಬುನೇರಕವುಮ ಕೊರೆವಿದಾಣೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿನಿಮಂ ಕೌಮಿಗೆ ಗೊತಕ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಉತುಮುಗ ದಿಮಾವ ಗೊಂಜುಮ ಹಮೆಯ ಕೋಹುಗೆ ಬෑವರಿನ್ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಾ ಕೊರೆವಿಗೆಂದಿಯ ಅಗುನ್ ನಿಂಗೆ ದುಆಕಿ ಮಿಕೋಹುಗೆ ಬෑವರಿನ್ ಅದಬಿ ಮಸಕ್ಕೆ ದಿವೆಹಿ ಅದಬಿ ಜವ್ವುಗ ಮೀರುವ ಹುಂದು ಲವುಂತಿಯು ದಿವೆಹಿ ಅದಬ ರೋಷನಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆ ಮಿಂಬರು ಕೊರೆವು ಆಮೀನ್ දිවෙහි මස් ගඩුතකුම් මස්කුමෙඥා හිලා දිවෙහි පස් ගඩුත ශාබ්බිස්සඩඥා පෙලා දිවෙහි රුල්ව කොඩිනිරනුම් කොෂෙඥා පිලා දිවෙහි බස් දිවෙහි ගවුමුන්නු දානෙ පිලා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆ ಹಮ ಕಾಣಲ ಅಮೀರೆ ಕೊತ್ತವಿ ಮಸೆಕೆಂಗ್ ಅರಣ ಸಮ ಶುಕ್ರವರಿ ಕಮಾಯಿ ಕಿ ಫಾಕುರಣಿ ಎಕಾಡೆಮಿ ಹಮ ಮಸೆಕೆಂಗ್ ಅರಣ ಮಿ ಬಲಾಗನ್ನನಿ ಶುಕ್ರವರಿ ವಹಾಲ್ ಮಿ ಹೈಸಾಬುನ್ ದೆಂ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೋಹುಗೆ ದಾರಿಸ್ ಅಲಿ ಅಮೀರ್ ಗೆ ವಾತ್ರು ದೆಕೆವು ಅಲಿ ಅಮೀರ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿ ಅಫಹು ದನ್ನವಾಮಿ ಇತ್ತಿಹಾದುಗೆ ಬಸ್ತಕೆ isma fulmat veri ilaha hamdu amna muttake den yafahu kaunabiyya hurmata ikudannawa emmette dweri bastakum taslim kurum gilmike nishan ghazi ke izzat ke veriya rajye ke puri ke izzat raisu jumhuriya ustaz qawmun abdul qayyum nishan izzuddin ke izzat verin kam gawa unabaw abbas ibrahim adi agun emmen ke lobet mudarris abdullah sadiq Minister of Arts, Culture and Heritage, Honorable Yumna Mamoon, the Ministry of State Minister Ahmad Tariq. We both academic Rais, Adi Arunge Lobet Mudaris, Gafar Ashraf Ali, academic Iswering. Mikonga Arunda Itaginoga Filalta Dhaskohddhey, Adi Arunda Ko Mikonga Mudaris Gotum Hakatri Vadanavi, Arunge Lobet Mudaris, Gafar Muhammad Nasheed, Koge. එමහා බෑවරින් අධි අවුන්ගේ වාහක දුරාගාතුම් අඩොස්සමුගෙන් දවා එමහා ලොබෙත් වෙරෙයිතු අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආදේ මිරේකි හගීගතුග අරුණ වරම් උෆාවෙරේ අරුණ එත දොහෙ වන්දෙන් දෙකමුංග උවෆෙන් තකෙග්ග කුලෙජහි එකමුගේ නිමුම් පාහ කුරාරේ ආදේ අරුණකි වර කුඩයිස්තුම් පශාගෙන් වෙස් Arunge umurge war hagu umurakum fashagam vis waahka dekkun terikama wara shawwerekam hunna kujjakim ehmema arunda mifada fursate libunima arunda miwagut hamma hagigatu gavis arunge hitterega hingumunda shurta fasihkamakko beru kurmaki eha fasihkamenno ekamaku mifasarunda libunima hamma detin ichi dannawadam aru beenu ade emme furtum kamaka मेरेगे में रस्मियात शरफेरी को देवु मटका अरुण मेंगे मी ऑनलाइन बदलूंगा बैर वडान देवीती मिशान गाजी की इस वेरिया आदि युवराज कुरी की इस तरह से जमहूरिया रईस उस्ताद मोहम्मद अब्दुल कय्यूम और इख्लासरी कमाक शुक्र दन्ना मनफान की ज़ामतुगा अरुण मेंगे दिवे राज्य के हिंगुन अदबी हरकतों के तेरें अरुण मेंडो विश्वास तिबुनी मकिंग हास गोते गालोंडो मी प्राइमरी तालीम हास कुरी अरुण के राशु एहमी मवाक दिक्कुन तेरकमुगे फंडुगा वादवे गोतिग बैरंग फुर्सतम फुर्तम अरुण मेंडो दिबिगिंग अरुण दिबिगिंग आई देहास हेवना हर बेवनो वाक दिक्कुन के जोन मुबारक मन फान के गियाल के दशक मन फान के ज़ामतुगा अरुण मेंगे दिवे अदब कुरियरो मटका वकी खास को वाक दिक्कुन के फंड कुरियरो मटका मन फान कुरेबि मसके पोलग आगु मिहिंदस वजन को එකමතක හිතුගේ එම් එෆ් මොනුන් හාස්තර කමාක මයික් ෆාන වර පොඩ ශුක්‍ර අදා කරන් අදි මිෆල මනික් ෆාන්ගේ මි
baaverum argument mere libe kami ama hagigatu dawas argument emmenna bis be warabbodu sharafe adi hore emmema adi sefar mikohge emha baaverin adi arunda kanosage namuga manik faana waran class 3 kamako shukur dannawa ade Vaahaka Dhekkumuge mifada kohe online kom argument kuriye gendiumuga waragin falaataki ge hitre kan libi gendiya shukur ge nissan arun bayan kurakama wanyamu mere iru ara mere madama iru ara evas arun henwe shukur ge listo arun da fadham kondimen hen ehmima arun we have surupun eba gendewa to masake kurana ade emma furtum kamaka arun mi fursat deviti Vaahaka Dhekkumuge fannuga aruniki mihakan hada devvi algonge lobet mudaris emme fotuge alfa Muhammad Nasheed Khanallan hama hituge emme fommen class rikam shukur dannawa ade mi koga yaganakan hataruseka nota pasyan ha baavelinna yuma sateka addiha gadirugo kiyawadumuge masekkin algonmen kuriruga hagigatuga e baavelinna ekko algonves die ade algonmen demihumes die waragina kankan daskuramu emme mami fursat alonda deviti alunge lobet mudaris kaanase warabada shukura ada kuran mi alunge hayatuga mituda ilmi masekati kuran dibono emme furihama adi emme namal fursat emme alunge umurdu howas mikan alunge Hunaru hunnana adi irar kure biyamu mi igen alwala dasi kantatta ehem fanaataka onganna delum mati dem hunnana kam yagin kan alunge lobet mudaris tam fursat karo hamako an fama kollam beenun debog academy ge faraatun hama mi fursat devumuga mi alwando khiyar kure biti debog academy ge rais adi alwange lobet mudaris Ashraf Aliya waran class 3 kama shukur dannawan mi kohuga alwan me filawta nagade mun diairu Ashraf sa waragina irshatan ki dosmatin alwan me natevum gendevi adi hamako Ashraf sa ge dashum masaki kurava academy ge huri ha mozfum hama jamu ko shamil wane gotan alwandu academy ge huri ha mozfum na bism fursat waran class 3 kama shukur dannawan irar kure biyamu Vaahaka Dhekkumuge fannuga academy adi rajyage komme kan dimalakum yes agunge ehitrikamaka beenu vich komme hindeka adi alunge mudaris science ge ehitrikamaka beenu vich komme hindeka algunmen hama da abadume egotuga demiti beena irar kure biyamu hidume forko dinunga demiti beena kamge yagin kam vifursat ges dinuboge academy ge rais shafsasha adi hama yakko mi rajyage horiha rayituna mifsut kalme yagin komarwa ade mifada kolum almen kuriya gendiumga warabada fahakuram beenu baavelingi faraatu almen dipuna hite kamaya pardu almen filawalta nagadu mandiya horiha awte kavis wara shawger kamaya filawalta adoha almen hawatu musekke tabara horiha mikohuga baavelin forimu kofi ehmema mikohuga baavelin horiha darawaru nasha adhama yakko wara gaatun kohuga kantatta hinga balamu gendevi e darawarunge bedenu verenna bism fursat kan shukr ada kor algon ummeed kurani adawanu yagin kura khamaki irar kure biyamu mikohunte lobet darawarunte daskuri malumat tawge aliga madama algon mena kurdana Vaahaka Dhekkumuge take mikohunge jawu fenigen diu ehmima e masekatuga horiha darawaru muslimeti buma algon fursat ges mas kura ade emasade algon hanane monete algon hama Dhaskohddhey first colli minga lobet Minister of Arts and Culture and Heritage naba yumna maumon mikumatta kadebbe samalkan ekmana wara gaatum algon men mikohoge kantatta vidaris kurava ballom gendivikan algon men nge ehmima fursat ga minister yumna working hard ko halon hama waran class 3 kama shukur dannawan adi hama yakko rais Ibrahim Muhammad Solihuge riyasat ga miyadu algon men ge divi rajyega fanni gotenga we bas kureru mattaka mi kureru munda masekke faako ikhlas rikama ke men faana bas hitu de me fum men awon men shukura na koran emi maalum baan ko kurkollum mis anwana beenu mani irar kore biyamu mi kos awon men namiyada nimmale wone kamaku mi fannu diru mattaka ngeto mi fannu kureru mattaka awon men adi itara masekke kuran biche mi wara lafatu we fanne ihmima algonde ummedaki adi algonde ke tasawwur kiwes mustaqbal ga migamuga kuladana Vaahaka Dhekkumuge take agun menna fenigen gaw Vaahaka Dhekkumuge qawmi mubarak mari rajyem hulwalage rajyege huriha kampolkum darawarum baaverive raitum baaverive qawmi fimmaruge marugada mubarak gotuga mustaqbal ge mubarak algon menna fenu tad kure biyamu Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge divi rajyega Vaahaka Dhekkumuge kan kurew matta ka algon men emme mikura masikut ko baraka ga pa
adalonge duaaki wes e fursato purihaadu hela itunna fahiwegen dio emema hisabu ngonga waakol kurukodana hama emme fawdai gotga salon nanwana benumani awonnen emmen ekuga maseki ko fiyamu yaar kore biyamu puriha kom kamya bane mi ko hoki ekom gawar bod hikike emema mi hisabu ngonga waak kurukodam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh शुक्रिया आमिर आदमी वक्त हमारे में ना कि आर्मी के लोग मिनिस्टर युवना मामून पैरे वडांग नवीती हमारे युवना मामूना मी रस्मियत मरहबाया शुक्र धन्यवाद खानल आमिर ये एमएसए का कितुर आर्मी में हम आर्मी कुरिया में तारीफ कर देने फता मी कुरिया के अंदर पोस्ट तक हमारा अमलोन माहून फ्रेश के आर्मी में कुरिया में के अंदर यादविस बाई पोस्ट तन्वे नुनी में एंका मोहम्मद मी पोस्ट तक का किया हुआ देवुंगे एमएसए के मिकुरा वाहुरी हा बेफलो sama gaumi kamege got kami kanta ballawage mikan kuriya gengos deva kami arun me ham ofalak Vaahaka nge befona shukuru annawa kame mi kosta ka ballar wara tuttu kudin fishking hama emme bodeti armenge miharuge bahon dannawa nama is ravina dande mi kosta ga bade wada nevi kami ham arun ofalak Vaahaka kame आदमी रस्मियत कदमियती शुक्र अदा करने को तुम हम अमी को के बैवरी के वाहक देखूं आयशत मिस्क बिन्त अब्दुल्ला हसीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंसानया बस्म शुंदरिकम के कुलदान कंदेबी मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआलाया हमदा शुक्र कुरा बयान को दिनुम के हुनर के वेरी साहिबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम salawata salam lebungedi dua kurang mi salawata salam ga ekaleg fange alunna ashabun shamil kurang mi hafsa ge izzat teri sharaf bedi mehman nishan ghazi ge izzat ge beriya rais alustaz maumun abdul qayyum minister of arts culture and heritage honorable yumna maumun divehi baha tariha hidume kura gaumi majli huge kuri ge rais Alfalil Abbas Ibrahim, Divehibauge Eduru, Alfalil Abdullah Sadiq, Divehibauge Academy ge Izzeteri Vering, Vaahaka Dhekkumuge Kohuge Eduruna Kohuge Bavering, Adi Mihafla Dura Gatum Aduasawa, Balawa Emeha Befulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirti Guruanga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravafa vani, Niumetaka Shukuru Vanama, එනියුමෙත ඉතුරු කොද්දෙවමෙ අද එනියුමෙතක ශුකුර් නුකෝ කාෆිර් වෙජ්ජනම තිමන් අල්ලාහුගේ අසාබු කදෆදක් වෙකෙම්බේ බස්මචුන් තෙරිකම්ගේ නියුමතිකි එම්මෙහා මහ්ලුගුන්ගේ තෙරෙන් හමේකෙනි ඉන්සානුන්න මෑන් අල්ලාහු දෙවි නියුමතෙ හෙයකංකම අමුරුකෝ නුබෑකංකම් මනාකුරුම්ගේ සිම්මා අදාකුරුමකි බස්මචුන් තෙරිකම්ගේ හුනරුවෙරින්ගේ සිම්මාය आदे बस्मशन देरिकमगे बेनु नहम गुतका हिफानमा एकमुल लिबिदाना अजाबा अळगन में बिरुवेति वांजे कीरिति रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवाफा वनी मीस्तकुना शुकुरवेरी नुआनमा अल्लाह शुकुरवेरी नुवे एहंकमुन शुकुर हग्गुआ फरातक शुकुर अदा कुलमकी अळगन मेगे मच्च ओय वाजिबेकमगा खशवर दिवेहि दौलतुं हिवे साबह इंतिसाम कुरब्बाගෙන් ಹಿಂಗೆವಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುමුಗೆ ಹುನರ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಕೋಹಕಿ ವರ ಬೇಣುನ್ ತೆರಿ ಮುಹಿಮು ಕೋಹೆ ಕೋಹುನ್ ಲಿಬುನು ಮೌಲೂಮಾತಾ ಹುನರಕಿ ಅಳುಗಡ್ಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ವರ ಪೊಡ ಮಂಫಾ ಕುರಾಣೆ ಫಸೀಲತೆ ಕಮಕಾ ವಾಣಿಕಮ ಮೆದು ಅಳುಗನ್ ಶಕ್ಕೆನ್ನು ಕುರ ಮಿಫದ ಉಂದಗು ದಂಡಿವಳಿಕ ನುಹಣು ಬುಡಯ ತಕ್ಲೀಫು ಫುಲ್ಲವ ಮಿಕೋಸ್ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಕೋ ಹಿಂಗೆವಿ ಕಮಟಕ ದೌಲತ್ಗೆ ಬೆರಿಯಾ Raisul Jumhuriya Alfalil Ibrahim Muhammad Soliha Shah Divehi Bauge Academy ge Rais Alfalil Ashraf Aliya Ikhlas Terikamayku Shukur Dannawa Vaahaka Dekkum Terikamge Hunariki Argan Nuhanu Shawgwediwa Hunare Mikohoga Kiyawa Devi Edurunge Irshattaka Devi Otterge Sababon Argan Menge Hituga Mihunarangwai Shawgwedikang Ituruwe ನುಹಣು ಬೊಡು ಕುರಿಯರು ಮೆಲಿಬುನುಕಂ ಕೋಹುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ವೆಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಕೋಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗಿ ನಮ್ಗ ಅದಿ ಅಳ್ಗಣ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಕೋಹುಗೆ ಎದುರುನ್ನ ಅದಿ ಹಾಸಕೋ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ ಶಾ ಅಲಿ ಅಮೀರ ಹಿತುಗೆ ಪುಮ್ಮಿನು ಶುಕುರ ಅದಾ ಕುರ ಮಿಫದ ಕೋಹೆ ಹಿಂಗೇಣಿ ಎ ಕೋಹುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವಾಣೆ ಬಯಬೆಸ್ ತಿಬೆಗೆ
ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ್ಗೆ ಹುನರ ಶೌಗುವರಿವೆ ಮಿಕೋಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವೀತಿ ಕೋಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬ್ಯಾವರಿನ ಶುಕುಡು ದಣ್ಣವ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿಹಫ್ಲಾಗೆ ಶರೀಫ್ ಪೆರಿ ಮೆಹಮಾನ್ಗೆ ಮತಿನ್ ಹಂದಾಣೆ ನುಣೆತೆ ಗಿನ ಫಹರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಂದಾಂಗ್ ಹುಣ್ಣೆನಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬುಣಾ ವಾಹಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿನಂಬರು ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬೇಬಿ ಎಸಬ ಬಟ್ಟಕ ಮಿಹಫ್ಲಾಗೆ ಶರೀಫ್ ಪೆರಿ ಮೆಹಮಾನ್ ನಿಶಾನ್ ಗಾಜಿಗೆ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ವೆರಿಯಾ ರೈಸ್ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯೂಮಕಿ ನುಹಣು ಮೊಳು ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಂತೆರಿಯೆ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ತಗಡೀಟ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಡುವ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ದೀನಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ಮಣಿಕ್ ಫಂಡ್ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ತಗಡೀಟಕಿ ದಿವೆಹಿ ತಾರೀಹುಗಾವೆಸ್ ಫಂಡು ಕೊಂಡು ನುಲೆವೆಣ್ ಪದ ತಗಡೀಟಕೆ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ರಿಯಾಸತ್ಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಂತೆರಿಕಂಗೆ ಹುನರ ಬಹುಗೆ ಅದಬಿಯಾತ್ ಕುರೇರುಮ ಗಿನಗು ನಮಸೆಕತೆಗೆ ಕುರವಾಫಾವಾ ಕಷ್ಟವತ್ ವಿಮಾ ಮಿಹಫ್ಲಾ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಶರೀಫ್ ವೆರಿ ಕೊದ್ದೆಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಣದಿಬೆ ನುಹಣು ಒಡು ಉಫಲೆ ಮಿನೇವಾಗ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮಿಹಫ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ವೆರಿ ಕೊದ್ದೆಬಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಕೋಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗೆ ನಮ್ಗ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ಅಮಿಲ ನಮ್ಗ ಹಿತುಗೆ ಇಹ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ಶುಕುರ್ ದೆನ್ನೆವುಂಗೆ ನಂಬರಕಿ ಉಂದಗು ನಂಬರೆ ಶುಕುರು ಹಗ್ಗುವ ಫರಾತೆಗ್ಗೆ ನಂಗ್ ಉಣಿವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಎಫರಾತಕೊಂ ಅಳ್ಗಣಾಮೆದು ಹಿಬ್ಬುರವಾಣಿತಿ ಕಂಬಡುವೆ ವಿಮಾ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ದಂಡವಾಣಿ ಶುಕುರು ಹಗ್ಗುವ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫರಾತಕ ಶುಕುರಿಯಾಯ ನಿಮ್ಮಾಲುಮುಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಬಸ್ಮಶುನ್ ತೆರಿಕಂಗೆ ಬೇಣುಂ ಹೇವಗೊತುಕ ಹಿಪ್ಪುಮ್ಗೆ ಹೇವ್ ತೌಫೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ ದೆವ್ವು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿಸ್ಕ್ ಆದೆ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೋಹಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಸಕತ್ ಬದಲ್ ಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ ಚಿತ್ತಕೆ ಉಗೆನೆಂದಿದೆ ಫುರ್ಸತೆ ಪುರಿನ್ ದಸೆಫ ಹುರಿ ಚಿತ್ತಕೆ ತಾಜಾ ಕೊಲ್ಲಮೆಸ್ ಲಿಬಿಗೆಂದ ನುಹಣಾಗ್ ಫುರ್ಸತೆ Rasmiyyathu demmiyoti kohun daswe echaka behegatun Allahu Ismail ke waqadekum Allahu Ismail Bismillahirrahmanirrahim mifadamativeri nasibegga lehettevikan hitan arani defadenne faratam man abadu hamda shukur kurani Muhammadu man nabiyaya ada salawat ka salam muhammad teri kamaikuga duata fafashun kurani जलसा शख्स मेहमान निशान गाजी के इज्जत के वरिया राइस अल-उस्ताद मौमून अब्दुल कयूम मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज युमना मौमून लव्वत मुदरिसुम वाडागन तिबे एम्मे हाजिरिन अद अलगन के एक वेर बावरिन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात आदे दिहा दुवस दुइसत्ता सालिस गडीरु सादहस हतरु सतेक मिनिट අඩ්ඩියා හහස් 4 සිකුන්තිගෙත අලුකන් මි දන්නවාද මි දෙම්මේ දන්නවා නම්බර් තකි එවස්සල ගන්න රීච් එක දන්නා නම්බර් තක නුන්ගෙත අලුකන් මි දන්නවා නම්බර් තකි මි අලුකන් ඔන්ලයින් වාහක දෙක්කුගේ ක්ලාහුග හේද කොරි වගුතිගෙත කොම්මෙක්කස් අලුකඩ මි වගුතත වෙගෙන්දියි වරන් හාස්ත වරන් මුහිම වගුතක් එයි අලුකන් වර කුඩරන් සරාන් කුරා සුවාදෙන්නේ Kongira kumbaye aluganda ves Maumun Abdul Qayyum fada Ibrahim Shihab fada nuata molu vaahak dekkun terikam veveni dananto aluganda mi suwaltake etake jawab take libigende mi vaahak dekkun terikamge kohunge to me alun badalani aluganda mi vaahak dekkun terikamge klahu dasri kon kantatakto shakke mesne etake kantatake aluganda men mi vaahak dekkun terikamge klahu dasri masse ekotun aluganda emme fahappal vekkamaki Kinakonto aluganne molu vahaku dekkun teriyaka veveni mikaman aluganne kohum wararangana aliyaluwada fave egotun adai ragu ingulen gota hashigun gotta faaliya moonu gotta faaliya adi aggengulen gos aluganmenna wararangala kiyadi adi kobato divai ustadun geterei faruk hatanna kashma ahmad shakir ge fottaku feshigen bel khani brain trexi ge ilmi fottaka hamen aluganme ge sikone puluwalde Gettysburg addressing Feshigen, Winston Churchill Okultan Alban Bele, Ibrahim Shihaba, Dr. Muhammad Mursi Tagrid Takong Alban Ungenuni. Misa Minimonito, Rajeg etake Funna bus Wahak de Kuntaring Wahak de Kuntas Alban Bele. Mikamung Alugan etake Ibus take libo, etake Filar take libo. Alugan Rangal Kurevat etake Kanta take Egan,
alugonge vaahaka dekkunge binga kinakonto varugadu kuraveni alugona ves wararangala engigen dia ade alugon me vaahaka detin hare vedan mihar alugona mawluwadi fami mawluwa detin minata vaahaka dakkala shabunuskam gawanama hadigat alugona wane warak undagu kamkengeto ei alugona mawluwen aturalun ei ha fasiha kamnu namas me koge diha duwas nimigen dia alugona war fasiha kama ek engigen dia mawluwe rawala nagwe mawluwege feshumaka nimmuma magadu kihinatto gennani alugona war rangala engigen dia mawluwaka vaahaka dakkaro hawala dinuma ilmi dirasatan himenuma afratisa himenum for the etake concept ke alugona engigen dia miyadu alugona engenge badde alugonge vaahaka kihinatto amunalane kihinatto mi unna hisaba for koddeni vima mi alugona vaahaka dekku terin kamge klahon dasse waram muhimmu kame ade sitatinne dina kudinnan alugona mihimbunu me ingena kanne alugona ves kurin dekeni mento haki kaacche gotuga mento haki alugona hama metaifa decche nama ves kanansa edu alugona men gatuga vidalwani mento hegge zariya kihinatto bayegge shaugu erikam bayegge higda magannani edon feshigen alugon midani mentos mi technique alugon miyonge shaugu erikanu ta higda maganna beenu kuramangeto ade alugon men mi online class war rangala igigendia kinakonto miyonge higda magannani vaahaka dakkar kinatto audience balane enota kinatto vaahaka dekku fattan gosta nimende miyonge interest hoda fattan මීවස් දන්නවතු අලුගන් මෙන්න මේ වාහක දෙක්ක ප්ලාහම් හැම දැස්සෙක් කන්තත් නෙගේතෝ වීමා මිතා අලුගන්න මුර මිකන්දත වරක්කී දාන්න ගෙතෝ නමස් අලුගන්න වෙස් දේපොත් ඉවර මදු වගුත් කොළ වීමා අලුගන් නිම්මාල වෙස් දන්නවා දානේ දානි වරුන්නේ මේ නිමුනිතෝ මිකෝස් මීරේ නිමුමායතුන් අලුගන් මෙ හුනරු දූ කොල්ලානිතෝ නොත අලුගන් මෙන්ගේ බින්ගා වරුගද කුරුමන් අලුගන් මසෙක්කේ කුරානිතෝ miyando alugan beenwani tiap kude mi zoom meet nukumegan daru alugan me guriha kude hituge azumaka wanvi kiyani ves liyani ves hawa mi divehi bahunne alugan me wanvi mi vaahaka dekkunge hunaru madama alugan me darinna hisaba for kodde bike alugan me wanvi ibrahim shihab fada bike erun alugan me mi divehi bas kuriyaranika shakya vesne wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh شكرا الله هذا ميفدا كم حركاتكم أرجون من مي شنو عندني أرجون من قلوبتي مينيستا أرجون من يكورا مدامة سكتة تبا هيبرا إتبا إرشاد مينيستا قلافا فرق ماتين أرجون من كورا كم كم كورا مدني هنارو دو بكورا هيتون هذا مي رسميات كتميوتي Minister of Arts, Culture and Heritage Honorable Ninmumuge Vaahaka Visitor Minister Ninmumuge هذا بسم الله الرحمن الرحيم ميمتك كبري الله سبحانه وتعالى حمد شكر قران ادي كلانge ميمتك نبي نبينا صلوات سلام دكم دعا قران دعاga نبياga الله اصحابون شامل قران مي حفلاge عزت شرف مهمان ईशान गाजी के इज्जत के वेरिया के राज्य के पूरी गराई सो जमहूरिया रईस उस्ताद अन्ना सकाफता तरीका के उजारा के मुशीरों ईशान इज्जुद्दीन के इज्जत के वेरी ऑनरेबल अल्फाल अब्बास इब्राहिम ऑनरेबल अल्फाल अब्बास सौदिक मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर मोहम्मद तारिक एकेडमी के रईस अशरफ अली दी एकेडमी के वेरी नाम मुअज्जिफों बिकोह के मुदर्रिसों अल्फाल मोहम्मद नशीद दी अल्फाल अली आमिर कोहुगे बैवरिंग दी मिजलसा अडोसवा एमहा बेफ्लों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मेरे अळुगन वरं उफाकुरा मे हफ्ला शरफ रिकोद्देवा अळुगन मेंगे पुरी रईस उस्ताद मोमुन तो कय्युम बैरवडानवाति आद वर कुलदान वाहक देक्कुंतेरिये अदि एमनिक फान गे दवरुगा तिवे बस कुरियरुमशा वाहक देक्कुंतेरिकं कुरियरुमा वर गिनगुण मसेक्कत्तके देवा फावफराते अदि हेहा मे अळुगन उफाकुरा मेरे अळुगन मेंगे मुशीरुं ऑनरेबल अब्बास इब्राहिम अदि ऑनरेबल अब्बास सौदिक बैरवडानवाति ए इवे बहा तारीख खिदमत कुरा गांव में मरकज गा अळुगन बेफ्लुंगे इरशाद के दशों में बेफ्लुना की मसेक कुरम अळुगन रिबोन हम इवे बस कुरियरु मुगा वाहक देक्कुं तेरिकं कुरियरु मुगा गिनगुण मसेक तके अळुगन में कुरी वर गिन मुबारक तके अळुगन में न बेवुन
ehen kamu mi haflaga ebe flum fenuni mes alon waran ufa kofin hama hama academy mi maseke korwa verina mozefuna ki alun wargatum ekuga maseke hoffawa paratake mi dati undagu wagutuga ade covid ge mi pandemic pul duniya feturi alugon me furabandu gatibi irus mi hunaru ta kurieruma online ko mi kahal wasiletta benu ko gemves maseke koddevative alun ani academy ge rais ashraf fashadi verin shahuri amozefuna am shukr danno adi waragina waguttaken hedu korawami ko kewade vi mudarrisunna wara khas shukr danno ad Vaahaka dekkun terikama ki alunnan emmes kabul quran hama wara muhim hunare ei dirulum ge komme daira eg alun mes school dawrum feshigin adi wazifa en kunnerus komme daira eg maseke kurin mes alun menge khiyala fikuru saaf bahun anikain igen gotaka bunedinuma ki hama komme beenum hunare mi fada bodu balimadkame feturigen dierus mi hunaruge muhimmukan alugon mena fenun ei bayya behe gotun adi mi balin rakkateruma maulumatimma eki doctoruna eki befluma sekke korwata alugon mena fene press conference takai ki hemarangalu maulumatu rayituna hamya e rayituna safwa gota gendiuma ki wara muhimmukame di komme kamek kurairus ema mi hunaru tak kurieruwa mi gota masek korweti alonu fa kurang adi miha gina baveri mi postak ka bare fawati ama ekama wara bodan alonu fa kurang ade mi malum kuri hama mi sarkaru mi kama devva hamiyate salon fa kollana rais ibrahim mohammed solih ke mi sarkaru mi wani fanna sagafata tarika ke wizara e mufaddaba adi midi arwani sagafi tarika rakkater kurum kanun tasdiq kuraba sagafi tarika ge Vaahaka dakkaru ege terege bahimene maaddi tarika adi alun menge manavi tarika divehinge sagafata adakada manavi tarika ge me muhimmu eppa divehi pahaki ema divehi bas kurieruma erwes niharwes masekketeke kurege midane mi sarkaru mi kama asa hamiyate devva masekketeke kuravat me kam faak kolnadi ashraf mi academy ge huriya muwazzifum mi kaman hama khasa shawari kama devva mikan kama wara gina wagutta heda kurava mi fada kosta kuriya kendawati mekan adi sefaralun pa kur ma digu ko Vaahaka nodekkalun hama fursat arwana alun menge iseteri sharaferi mehman ge Vaahaka wara bodu shukriya Shukriya Minister. Ade demeti Rasmiyyat ke emme khasa number Minister se ishara kuravi fatak mi Rasmiyyat ke sharaf el mehman nishan gazi ke izzat ke veriya rais al-ustaz Mamun Abdul Gayyum ke baak purdekevu rais al-ustaz Mamun Abdul Gayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ade mirege me ufaveri baddalumuga bayruma arbuna da'wa debika mattaka yehi bahog academy ge rais al-fadl ashraf aliya wara ikhlas kama yaku shukru danna amaya kiga emanifan ekurawa khidmatak fahako ekmattaka marhaba denno mustaw benumwe ei divehi bahasha divehi adabiyat asha divehi Vaahaka dekkun terikamasha ei huriha kame kuri arwa talaqi kore umattaka ashraf ali kurum gendo abura masakkata abudafene eme huriha kama kattaka emanifana wara ikhlas kama yaku shukr danno marhaba danno amaya kiga algon menge fannutaka saqafata tarika be musara ge spefun rongen da masakkata sagun faak kuran ade be funga bedem gutashon e bahu academy ge harakat hinga umidani ime musara ge wazira sha adi state minister adi musara hinga hembe fonna par ikhlas kama shukr danno admi de mara ade khilaf ko mi covid ke farabandu ge terega ke gati wegen adari hunarta Dhaskohddhey wantaka mi academy member kohe mi ke kuring awta hienno mi khal kohe bawa onna nenne ole mes mi online ko mi de nota virtual ko mi de mi waragina gaditake mi ko hoga hedegen dia kama arguna infawe sate ka adde hagadi ai kuru wagutenno
sateka addiha gadiyorge diku kohe adi me kohoga warak kina adadege dariwarum baverika bikamawes maalumat ifaibai ei fassateka en adariwa eiwes madu adadenno ema mi kurebe masakkataki wara bora masakkate mekan hingeunga iskongulu we horiha befunna awan wara bora shokordanna ade mi course farma kurawa adi is mudarise gotuga wa hunta mi kohu baverenna maalumat devva Dhaskohddhey hafodduge alfaz Muhammad Nasheed emani fana ki agon danna befle emani fana bahadevva ahamiyat nota Vaahaka dekkun terikamuge fanna devva samalukan e fannu kuriyanken dewattaka korabba fa masakkatta agon wara kurisu rangla dannan doshin ade muli rajyege uriha atoltaka ziyare koraba atoltaka dariwaronna mi honna Vaahaka dekkumuge fanno Dhaskohddhey mikamo gaagandaka medunu kendi fansaviyaka har uluvash e horiha kame kodivani hire saba bes dore neti ama mirfan amil da hipuluga mikama ay shauko ekam burukam ekam bes awan wara ikhlas kama khandanko alfaz Muhammad Nasheed wara bora shokordanna ade Vaahaka dekkumaki wara khas hunare teme mita Vaahaka bay befum vidaluje algona ki mol Vaahaka dekkun teriyeke ekama algona kay gote gabu danno kore algona ki mol Vaahaka dekkun teriyenno enma sagonda ki bas daskura hibami bahuge darivare tie bahuge darivare tie Vaahaka dekkun terikam ge fanno ge darivare agon warakran ado ham hundakka Vaahaka mi hom bonane misalaka fengechi liang beno iwiya nota mazon liang beno iwiya ni hon die fa honna chit kiyasha vi ha gine ko kiyasha erun ege Hunaru diben dane ei tedekama wanya awona bes mi waragena be fronge Vaahaka dekkun terikan ado iwomon komisarege faada ko fonnane kama gabo korege enamas awona ki mol Vaahaka dekkun teriya no namas marak kinam Vaahaka takka fawa mihe emidene algon rajye ke hama horiha rakabani efara wa gena farsi arekofan rais kam ko terega asadi ke korim bes rais kama hawala on koring algonda dawlatone be fursatega malen dekonuga mi hongole horiha rakasi arek koring e horiha rakakos rahuga raisunna badal ko sarkaron vidale message tatini Vaahaka dakki horiha rakatiya adi agon rais kam go hori duaswar eta fahareg matin rajye ga mi hondiru ole horiha rashaka ziyare koring bayr rasha honna diha fahar bar fahar fanar fahar ziyare koreifa eda komme fahar wahada kanje e rahu rayuton intizar korabane agon go Vaahaka emima waragina adadekke fahar waragina tantanga agonda dihi bahungani Vaahaka dekkifa dihi bahunna midenne bay duniya ge hen tantanga agun hasil wanje jalsata ko Dhekkumuge em baswas benon ko e faunaneti eko dihi bahun agun dakka fawri wada ko ada danno mesne e ha gina Vaahaka dekki em ekamon tibenje he tajriba moti vija onnane divi fakanne enamas mol Vaahaka dekkun tere gotuga algundu sama fa qur'ani ha awadus an qur'ani honorable almarhum al-ustaz Ibrahim Shihab ki waram mol Vaahaka dekkun tere alugandu amagama sawno hayatuga iwaruge molu ehim Vaahaka dekkun teri mudeke waram mola Vaahaka ko anika Vaahaka ko fattawaros nimeros e hunnawa message ge hunnawan mige tereng emme mohim Hunaru kannegati baavrenna bes onnane mudarisun kiyade waaf kannege Vaahaka dakkaros komisarige samasa eke gulache ei adu ha mi honge samal kandamagat mattaka e komisaraka mi hon heniyanna ka hada chees bonam westehen e wara muhimmu kamen inge tawa Vaahaka Dhekkumuge Hunaru tagu teren waakame agun hadan e bor efar Ibrahim Shihab jalsa ka wadan sharafer mehmane got ko honnoagen Vaahaka dakkan ara wadan fortama sidawli basfur fortama sidawli bandufura kagen agafura dufagen Vaahaka Dhekkumuge wara mutagu kame den emmen ganda barabado hiniya ram majawa hakon fettege mi kahal den weggota namas mi honge samalukan
teme hetto mataka eba jehe komme soraka sammasaga biyanum veskuram den Vaahaka Dhekkumuge Hunara behega ton dannawati komme Hunara kiwes asluga futurati Hunarake ebami honnaki lembere nawan ane bamine kore hundere nawan ane bamine ke music kore nawan e qudrati igo ton di fona Hunarta enama se Hunartan emi hon eba tarakhi kore deta aji Hunar li fana mi hak nawa sama gadala masakkaton e Hunara ba dibikane dikanne ga aguna daskoram e fida walaki agun men Vaahaka dakkam beno e via Vaahaka Dhekkumuge Hunar daskoram ekama tamrino am ekama masakke kuram idatta masakke kurumaki komme kamiyabi ege sirru emi Vaahaka Dhekkumuge daskoram besama mola Vaahaka dakwa be fronge Vaahaka takrir tang adwa hagen ama ginang Vaahaka dakkam be farita kuram be ei kannege mikango emme mologo taki den dannawala ngoti Vaahaka Dhekkumuge teriya bajehe ena Vaahaka dakka mawdu abar rangala daskuran para rangala ekama be maalumat hodan e misalaka mihar mi covid ke zaman bima sahi mawdu ka Vaahaka dakkanya sahi mahironge basfotan ha ebe honda ko avare Vaahaka dakka yuwa far yuwon ta balanje ebe fon khayal hodanje iqtisadi kuriyar ma be ko Vaahaka dakkanya iqtisadi mahirun elafa hodanje ebe fon yuwa fon faifata be homidaro honna Vaahaka volta eba dirasa kuranje dini mawdu ka Vaahaka dakkanya wese bajehe misalaka kirit Qur'an ba kama be hegotum asawane kiketo bala denaganna noni ma rasulaga sunnatuga kirit rasulaga hadis fulen matto bala dirasa kuran bigota maalumat ekko fiya libene warabbodu itubare rangla Vaahaka dekkene kam agun handanga bori agun kudairu warakuri zamane go akane denen agun kudairu misuruga olunairu agun ustaza kuidarwana Vaahaka kam benwa mawduaka waragina maalumat ekkogen koswa dakashe erun hitan arane mi mawduaga timannawara bahs ko foi timannawara dirasa ko foi timan hagina maalumat oda fa mi hago mi ado ha mi musere kunnete ema timanne enge waraka mi mawdu mita emes mi hakanne gen eme hen hitan erima libene jagin kame Vaahaka hinhawe jekin Vaahaka ne yeneyoti mawdu arabra dirasa ko ekama be horiya maalumat ken hoda fa ten ane Vaahaka ka dannawala ngoti Vaahaka dakkar audience nota ado hanti be mi honge fembara detrega visam baatwan jene e dakka Vaahaka tafatwan kewa kutinna mukhatab ko dakka Vaahaka tafatwan wadti mi huna dakka Vaahaka adi misalaka ilmi jalsaga dakka Vaahaka tafatwane en jalsata ko dakka Vaahaka e marewan bunane likulli maqamin maqal komme maqamaka ekama gole Vaahaka takbe e swara muhim Vaahaka wara muhim kame daskolan jayen den ane Vaahaka ka danawala ngati mi Vaahaka dakka iro audience wara samal kan denge bache ado ha mi hunna adin wakin khasa ko ado ha mi honga samal kan damayagat mattaka eye contact e do timage dodon kuri safuga tibbo ave frunga do nuata commerce ma kumbe e tibe bayge do ladi ma balala abado e samal kan tamahattash e hagigat ga mi hage samal kan damayaganna emme muhim gunawana ki do ema do hifatan je aguna Vaahaka sama hen audience ke be frunga do labbala Vaahaka dekki mai buna ichi parafase hen ebe funna visnoda no te ege ahamiyat ebe funna ingoda nan den Vaahaka dakkan aguna mi benon kurani kojeto ebe sisalan je point Vaahaka Dhekkumuge alataki bas ege hatiyar hatiyar berana tayar kuran bahak ebe je pradanawa anika bahaki man Allahuge kulatum mantakamge hekke kirit Quran ga ar-Rum suratu bawisana ayat wahi kurawa fawe wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ard
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إجمعنى كي أدي إكلانج ردوم وانتكام جترين باكامك ردوم وانتكام هيك تكترين باكامك ورتكا بين هجومي أما فدان تبامي هونج دوتا تفاتو مك تبامي دوتا إبهي تبامي هونج بس تفاتو ما تبامي كرتا تفاتو مكي الله هونج ردوم وانتكام هيك تكترين باكامك أما كشرون كانت تهوغا كانت تدنا ميهون هيك تك باكام كشار إما بحكي رم مهم ويجي بحكي الله هونج ردوم وانتكام دكا دي إكلانج قدرتو هيك إما أقولنا بجيه بس تذكران ده ميواك دكار رنگلا وادا كم بينما يا إني بوادا كباه رنگلا تذكران جه إيه غوريا إذا نبي بهو كواعد تكا هم تكا ريتي أسلوب تكا اتفاق بقولتن إيمان ده كود بيدان إنماس إمي فريها مغتوغا إمي أثر كرواني بقولتوغا أروها ميها إم فادا اللي بقولتوغا تكينه باقي قولتن أنان إما إيقين إبتي أقول خيار أقول ميواك من دكار أقول ورا لدوس كني أقول من أستاذ فدا بيفرن أبلا صاد من بيفرن أباس إبراهيم فدا بيفرن بتاعتي بريمة بيفرن نكي ميفنو ورا كردانا بيفرن أما عند النوار أو ميكوس فرما قدبي الفاضل محمد نشيد كي اسمه ميفنو ورا أراهم نبي تريد أما إفادة الفضل علي عميرة كيس كذا بيفرق وانا كمان ما يدوم شكله سيدا أقول منفعنا دنا تي إتشنو دنا ونما منفعنا كيس أقول أبين كورا غوتكا ورم مولا واقف دكوا وادي مي هونرو يواكو دنا آمي واسو كده بيفرق يوريا بيفرق مي كوري مسكتا أقول هم وربنا شكر دنا مي أقول هيتون أقول من para itamre halatiga farabanduga nota gebanduga tibi duwasor agonna libono ora muhima fursate mikala online course ta baawagi mi honna Dhaskohddhey kan shakken gotuga Vaahaka jehene kame hemiya agonna Vaahaka ma digen Qur'an agonna mi fursate bi kamatta ka di safar جيبه أكاديمي رئيس الفضل أشرف علي أشا من كان بالله مدحوم سيكون أهوريها بيفرنا وربنا شكر دنوان أدمي وأحد يكون تريجا ونهيواني أقول لكم مسكال الجروب من باي تري ورم سوكا وين عاشت مسك نمون ده هون عاشت مسك بنت عبد الله حسين عبد الله حسين كأبيفرك أو كيوادني إما أنا كمان بانيا أنا كتاري كمان إما عاشت مسكدة كيوا كسر برا أنا شكر داكورا أدي مي جلسة فينا كوتا كوار برا فاكورا بابا ورقنا ليتون جندهم إيدين أدي مي فاكور نما داني مي فرصة تكون تكون كوتا كوار برا فاكورا مو أدي دي بس ترقي كوريوما ये अदबियात इतरा कोरिया केंदेवमा ये बाहोगे हुनरता इद्वा हमारे दुआ कोरिया केंदेवा मसक्कतुका अदमिति बे हुरिहा बे फोन्ना हम वरा इखलास से कमाए को आवन शुक्र दन्ना आवन देखेगा तुका ये बाकी वरा रीति बाहे अंदर हुन्ना करने बाहे बे फोन ये हिराज गारों गना प्रोग्राम आवन में रीति बस इधर मिहार धन्यवाद रखवान करने के यही आलोकन दिन दफे का किंतु प्रोग्राम ये सुरखी हर में रीति बस ये से आलोकन आमेले इख्तियार को सुरखी हकीकत का सिर्फ के वरा रीति बाहे वरा मोड़ बाहे आलोकन में नंगे बाहोगे मोड़ कमा रीति का नेंगे बाई फहरंग हितंगरा दिए बाहों में ने चुपनाने के नहीं था पर फंसे हैं बेर बाहे बेनों को ला इनमें सरंगल विस्नाद है फिना हम ये बस ये बाहों के नेवेन नोता ये बुनम बेन व मान हम ये बाहों के नेवेन ये बाहों हितंगरा ने हम ये बस दस्कुरमा अगुन हम इतुर मसक्कत के पुरम विजय निकम का अगुन ही वाली ये बाहों एकेडमीज खुद दिव्यान वरगना खिदमत हम होना है ये अगुन को आकर कोलम आदि सफार एकेडमी के रईस शा मिनिस्टर शा आदि
إكام جايس وريها بيفونا خاصة الفاظ محمد نشيد أشها علي أمير أشها أدمي كوه بعارنا ربنا شكر دنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شرف المهمان. COVID nawarage alami waba diviraje kurimete fura bandakan arun bediya hindu academic kuramunga masekettan online ko kuriya gengos mi huluwa lemun fursategen midiyai etabaya faada kurvi fursattake gotga gega banduwegen tibikam gavies kina farataka bahuge ki hunarta daskur malekunu ranuge fursatka ad sefar hama mi costa ho kiyawa devi me ha darisnasha mi costa ga baver vele puriha daverina marhabaya shukr dannawa ade miha hisabu mi tarihi rasmiyat isnima kamiyai arvin mena mi rasmiyat miha puriha mogote kamini malabuni tia emme fulmes arvin mena ko mi rasmiyat ga bare wadan debumu ehen kamun emme fulnaves dive boge academy ge namga waran khas shukr dannawa Waking Hasako, Sharaf Mehman Nishan Gazi Gesukeveria, Rais Al Ustaz Mamun Abdul Qayyuma, Hitugelo Bag Warang Ikhlas Terik Shukret Anava, Arman Wakilani, MB Furnamara Bazaveri, Ufaveri, Rakka Teriakangadamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.